ini saya ya Rasulullah antunai mapias yuanakan siumi kulaka naramudung nakunyan siumi kulaka nangya karangirangit siumi kulaka na ibibida kunyan uriyan utina dinilanu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ini sundabun Nabi itu yang sahabat mama apa pun lalaki cintai inaka apa pun seputul ni inaka subhanallah wasbah dapat pun magabala supin indawatan yang berka apa pun lagi artinya bupar mapu inaka na imut kadang-kadang magabaya di kupin indawatan yang adi terimaan wallah somalian diterima Allah sebenarnya dekat tubat nabubuit manaya adu mama adi maging tao ko dunia ad narataw na ginaway ina iya na isubbu indang atigat sabi sa tao adi maging tao sa ngayadunya ad nararangito ni ina iya ad nararangito ni ama iya na isubbu indang atigat na tang sa kapatay niyan na didin makatulog sa kamatian ino to nakagya yan nagtiro nabi na awad na nituro at tuhon siya beliau lupa na sumbol alokso. Nomor at taginor sumbol alokso. Ano naman sa kamatian? Subhanallah. Dito iso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakadakadakal sa mga ayat ang initurunon. At yaguro ka niyan. Uway na antong na ayat at yaguro ka ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napaganay roon na ayat. At yaguro ka niyan. Nagyang utagin iturun sa mga ayat وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا sungguh beli suhun wallah ugaplipi kung balalos nasutingiran na adik kenangan sundedaan ko kinitaral uburaw na liyamangan sumata ko karabus solo samu tadi apa kaburaw gana ando na ibin plalis subhanallah ubabi ubahum riyaot si inakan ko kana nabiya kan mapakatiya ubahum riyaot sa magulayakan sana lagi apalanakan dia sabitakan ko kana arga ulog saya mana niya na anakan mapakatiya ubahum riyaot si mikulayakan na igila ka ino to dinandingan dengan nabi na saya ko dun kusapa wallah billah sabi nung tuad na ina nagwad na ama aramid niyatay na danyan magdam sukapyaw ad na watay matang kasarod sopa sama sa kita kasopa kahal na ina aramid niyatay na danyan matang sukapit ya ginawa wad na watay ano nis matatay yung sukapit ya ginawa ina na nagsiyaw na nagunda so ang naman tayo ang katawa nila na ya ano matatay yung sukapit ya ginawa dalalog saka kenapa sisigo tamuk ka kenapa sisigo nakibit ka so kapit ya ginawang balalos na ati ang miskin na sarap paparati ano na minibigay na giranso kita taralo kapit ya ginaw kaya lagi na kaya baka bulong malaki naligan niya rin dahil lagi ang paparati ano ka sila subhanallah nasumun sa diaraman na niya nakapunduro doon na di namilibing kalian adyang buta kuba pagani adyang buta niya na kuba na biyo ay pagani inong na niyan mamisita na sukubay umilian so joke lang doon ano namanya guru gedung Nabi sallallahu alaihi wasallam adunay diniklali Nabi sanggup jalan doon yang berkumpul ini tadi diniklali Nabi sallallahu alaihi wasallam law kanat ummi hayyun fanadatni wa la usalli subhanallah law kanat ummi hayyun fanadatni wa la usalli ubabatu nabi ulyan sumitulam fanadatni urenya natibu nabi natalwan ako yan wana usalli asisya ko nabi ko sambahan betati nabi kabar basna ko sambahan akan palalabi na ka masyumi kulayakan pamarkan kuwadan nabi akong busumbaga sa kapatilihan bakon subhanallah
Sangat mamanya koma aku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya na ya Rasulullah. Antunay mapiaswanakan. Sumi kulaka naramudong na kunyan. Sumi kulaka nang yakarangirangin. Sumi kulaka na ibibida kunyan. Uriyan o tinadinilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ay inisundagan Nabi. Ito yung sa mata mama. Ako pun lalaki tintay inaka. Ako pun suputul ni inaka. Sumahal na wasma. Daka pun magabula. Supinindo at tanyan ka. Ako lagi at niya. Bugipar na po inaka. Naimot kadakad makabayad. Supinindo at tanyan ka. Subhanallah.